Pemirsa upacara pecaruan balik sumpah pecaruan resigana mupuk pedagingan biwah melas pas pelinggih kemargiang ring pura dang kahyangan pengajengan lan pura alas arum desa adat Tengkulak Kelot desa Kemenuh kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Nganutin sejarah pura Dangkayangan, pengajengan lan pura alas arum, dokrin pina kegenah petilasan ide prana sakti waurau, dawak punika kaceritayang ide nanin nginum toyenyu sanimi ngalub. Sesampun nginum, nyuh punika kantungang tur belah dados kalih, pahanisiki arep kedur, taler sanisiki arep kebeten. Punika mawinan kawastanin desa Tengkulak. Santukan mi ngalub raris pura irike kawastanin pura alas arum. Ngantos mangkin pura inucap kawastanin pura Dangkayangan pengajengan lan pura alas arum desa adat Tengkulak Kelot. Sajeroning dudonan upacara sanes sampun memargi dawak tanggal 3 sesiki Desember warsa kali tali 19 sampun kadulurin antuk matur piuning nyukat genah nuasen karya miwah netegan nunas tirte sane kelanturang antuk nyangling. Nemonin rahina redite kliwon pujut tanggal 15 Maret warsa kali tali kalidase kelaksanayang upacara pecaruan balik sumpah pecaruan resigana mupuk pedagingan miwah melas pas pelinggih sane kapuput oleh tigang diri sulinggi. Bendesa desa Pakraman Tengkulak Kelot dewa ngakan ketut suarbawa nugesang samian edan pemargi upacara inucap wantah mata tujon antuk nyuciang Buana Alit miwah Buana Agung sekadi manutin visi misi pemerintah Provinsi Bali inggih punika nangun satkerti loka Bali mengajekan seni adat miwah budaya Bali. Tiosan punika kerama kaaptiang sida kaicen warna nugraha ide antuk kasukertan tur kerahayuan. Ngenenin indik panglimbakan virus coronane sekadi mangkin kejantenang dahat mawasana majeng perekonomian Bali. Kaaptiang melarapan ngemargiang upacara karya agung puniki pungkuran kerama Bali miwah Indonesia kaicen warna nugraha antuk kerahayuan oleh ide Sangyang Widiwasa. Sajeroning makudang-kudang upacara sane kemargiang inucap kaaptiang sida ngemanggihin jagat sane imbang tur sida nyomia sekancan male ring jagate. Ngerahin mangkin di jari sepakaman ngewentanan upacara pecaruan balik sumpah lan mendem pedagingan kasarang pecaruan resigana. Tujuan di tiang ring sepakaman ngewentanan karya tinggi wantah nyucian Buana Alit lan Buana Agung kaler sekadi visi lan misi ring Bapak Gubernur Bali ring jagat Bali tetap ajab kaler sekadi mangkin wenten ketiba jagat dunia niki wenten virus corona mungkin mugi-mugi melarapan untuk karya agung niki utawi yadnya pecaruan resigana lan balik niki jagat Bali mantes kata ajar duaneng jagat Bali tapi wastana paikatan ring pariwisata ring tamu mancanegara wantah pinaka barometernya kehidupan perekonomian Bali mungkin ring sejeroan karya niki mugi-mugi ide sane katon karya agung niki tala ring ide sesuonan sane jagat Bali pemucuk ring Nusantara sareng sami mangga kepicang keselamatan lan kesupertan manggana virus utawi wabah niki mangga dibeli sikap. Sesampun upacara puniki edan karya kelanturang antuk memargiang upacara mendak pekuluh ngaturang pekelem melasti ring segara Masceti taur agung lan pedanan miwah puncak karya ring rahina anggar kliwon tambir tanggal 14 April warsa kali tali kalidase sanijagirau. Penyineban pacang kemargiang ring tanggal 21 April warsa kali tali kalidase. Ratne Bali